Agartala doly Durjoynagar ni holycross kolo kaisa patimungno twiwi kok bang lekha abono twiwi no Kwrak salo school bwtango belaikhana tongpla laijak koktamo saimanka swijak Wristband kanwi thangka class 8 lekha sarangai tongnai rungsrangnai ni yakni a Wristband no nugui khologwi khibikha Sonali mungwi khorok furangnai jak aboni bagui no belai no jolilaimung rungsrangai tongnai ni buma bufa o patimungno twiwi ni Kwrak salo school bwtango jolilaimung phunukkha Biswa Hindu Porisad ni Bojrang bodol Kwrak salo o patimungno twiwi ni kaisa notification ni bisingtei khakham samung yafarka Agartala holycross school ni principal Bosaka 19 February ni salmarewo patimung ni sharik phangona a school lo lekha sarangnai ni bufa bai koksaka school ni principal tei principal father hastewo angmani bagai 20 February ni salo school ni vice principal bai koksaka lekha sarangnai ni bufa aboni yagulo 20 February ni fongo lekha sarangnai ni bufa tei kaisa bodol vice principal bai bu malaika lekha sarangnai ni bufa ni samung ni yagulo no a lekha sarangnai ni yago Wristband country rikha a furangnai patimungno twiwi belaikhana khakham samung phunukkha tei faine salo skolo jar dharma palaiwi manai sakha bureau report Kwrak